I dobro došli ljudi, još jedan mali video, to jest ajmo POV drive, to jest testina vožnje, što bi se nekako da vidimo kako ide ovaj auto, koristim ovo, uzeo sam GoPro, malo jaču kameru pa da vidimo kako će to biti s njom. Vrijeme nije bog zna nešto, sad je sunce, znači sivo, ovako i nako, ne znam se nisam kakvo i nije. Znači ćemo da pričamo o ovom autu danas, to jeste, znači o E39 9 serija 5 Touring, znači karavan sa 530 motorom od 3.0, znači ovaj on poprilično, što je facelift, znači dođe sa originalnim 193 konja, znači sa 140 kW. 2002. godina, to jeste, što se tiče ovog svega unutra nije imao sam dograđivo, to jeste ovaj Android Radeon koji smatram da je mnogo bolji naprijed nego onaj što nije imaš, sam imaš na CD ovdje, ko će se zajebavati time da ti renduješ taj CD, to jeste, znači R1 i šestak pod album. Ovako stvarno za voziti je udoban, ne? Pogotovo uz ovaj automatski mjenjač, znači milina ga voziti. Za neke duge relacije stvarno je dobar auto, znači imaš i gepe kada natovariš. Drugačije rečeno, znači auto za odmora, znači odlično da porodica sjedni čitava i da voziš, da jednako i ti za volanom imaš reći i neki cug snage da on to može povući i spaliti. Sam uzeo ovu GoPro kameru, to jeste, pa ćemo vidjeti kako će to ispast kad se bude editovalo, jer prvi put se bavim, tako rečeno. I pokušat ću na neki način što više da pojasnim kako je u Francuskoj i šta ovu državu, znači